قسم دومی بازی با اشتراک دسته‌های رگر زرازی ترسونزاده و روشن گروه با دو تغییرات در حیاتی فوتبال بازیکن شهری ترسونزاده آغاز می‌شود و چه طور می‌بینیم از کرسی بازیکنان احتیاطی با میدان سهراب جلیلوف رقم 20 و رقم 59 ابراهیم زوکیروف برآمدند. نگفته نماند که آنها در نوبت خود با جای عزیزبک حیطوف رقم 19 و همچنین رقم 12 محمد بوریزاد وارد میدان شدند. اکنون با در نظر داشتن این تغییرات ها باز ترکیب‌های هر دو دسته را برای قسم دوم یادآور میشم. باید بگویم که رگر از باعث دسته میزبان با پیرانهای عادتی خود که رنگ سرخ دارد بازی را شروع کرد. در خط دروازه سفرمند غفارов بازی میکند. فوتبالبازان خط دفاع سرگئی پروخورов، امامعلی احمدخان، جعفر اسماعیلوف و شاهروخ سنگوف هستند. در خط نیم محافظه اکنون فیروز بابیف با همراهی علیجان عینی و در برابر آنها سهراب جلیلوف قرار میگیرد و در برابر فوتبالبازان مذکور فتح‌الله فتح‌الله‌یف، دلوار شاغنیف و همچنین ابراهیم زوکیروف اکنون بیشتر فوتبالبازان خواهند بود که در خط حمله بازی میکنند. سرمربی دسته حکمت فوزایلوف است. در اینجای گوشه فوتبالبازان در عموم 4-4-2 انتخاب شد. در حیاتی دسته روشن تغییرات نیست. حساب مذکور آنها را قانع میکند 0-1 با فایده دسته روشن. امیدوار میشم که گل یگانه از جانب کوواسی ایناسنت زده شد. در خط دروازه رستم رضایف از فوتبالبازان خط دفاع آفوری ساموئل، تمفک پلاتینی، بختیار عظیموف و همچنین کامران میرزاخان میباشند. در خط نیم محافظه کوواسی ایناسنت با همراهی رسول فایزوف، عبدالرحمن ناظیموف و شادیجان مرادوف بازی دارند. در خط حمله باشد چه طور میبینیم عبدالخلیل بارانوف با همراهی محسن جان عبدالغفارов بازی دارند. سرمربی دسته بایر اگامبردیف است. اینجا بسیار خواهید ویران کنید دغل از جانب عبدالرحمن ناظیموف. زود فوتبالبازان رگر توپ را به بازی درآوردند. زوکیر ابراهیموف پاس به کنار اما نه چندان پاسی موافق در این لحظه به نظر رسید و با همین توپ از میدان بیرون می شود. اگر به ابتدای بازی توجه کنیم یعنی در نیمه اول پس فوتبالبازان رگر بسیار فعال بودند. یک وضعیتی بسیار خوب استانداردی و بعداً با پاس‌های کوتاه میانه حمله که صورت گرفت با ضربه بسیار خوبی عزیزبک حیطوف جانب دروازه حریف سپری شد. اما بعد از آن دیگر امکانیت‌ها برای فوتبالبازان رگر به وقوع نپیوست. روشن باشد فعالتر شد و فرصت‌های داشته خود را کوشش کردن استفاده برند و در جریان یکی از آنها به مقصد خود نایل گردیدند. حالا امکانیت نوبتی زوکیر ابراهیموف پاسیو فرصتی بسیار خوب امکان ضربه زنی پیدا میشد یا نه ضربه بسیار خطرناک رو هم میبینیم و در این لحظه چه طور میبینید علیجان عینی کوشش کرد برای اجرای ضربه اما موفق نشد. بسیار شانسی خوب برای فوتبالبازان رگر همین لحظه در اختیار خود داشتند. تکرار این حالت رو یک جا میتوانیم ببینیم. زوکیر ابراهیموف پاسیو و بعداً شاهروخ سنگوف کمک میکند. علیجان عینی ضربه با پای چپ اجرا شد و چه طور میبینید دو فوتبالبازی لیگیونری دسته روشن در همان لحظه کوشش کردند که خلال رسانند به حریف و اینجا چی قاعده بازی ویران شد از سوی فوتبالبازی خط دفاعی دسته رگر و دوبار هم در این لحظه سایوالی توردیف از وجود داشتنی قاعده ویران کنی زود درک میدهد. سرگئی پروخورov به خطا راه داد در همان لحظه. و کارت زرد به دفاعگری دسته رگر نشان داده میشد. نگفته نماند که این فوتبالباز در بازی دور گذشته بر مقابل کلوب مرکز ورزش ارتش کارت زرد گرفته بود. بسیار امکانیت خوب وضعیت استانداردی و فایده فوتبالبازان روشن و حالا خواهیم دید که از این فرصتی خود آنها چگونه استفاده میبرند. کاپیتان دسته در نزد توپ است عبدالرحمن ناظیموف. بسیار عالی اینجا ببینید که با یک عیاری خاص توپ رو از وضعیت استانداردی به بازی درآوردن. شاید بسیاری‌ها انتظار پاس بودند، دقیق‌ترش بسیاری‌ها انتظار ضربه بودند ولی پاس صورت گرفت با کنار و چطور دیدیم رسول فایزوف کوشش نمود که ارسال توپ رو انجام داد اما
муваффақ нашуд. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. садгузории футболбозони Регар боис барон шуд ки ин ҳолат бартараф шавад. ирсоли навбатии тӯб эмомалӣ аҳмадхон аввалин шуда ба тӯб расиду ин ҳолатро бартараф кард. диловар шоғаниев дар мубориза ноком мешавад. ва ҳоло имконияти навбатӣ ва зарба ҷониби дарвозаи Сафар Мадғафоров, аммо ин ҳолатро дарвозабони мунтахаби ҷавонони кишвар бартараф мекунад. фирӯз бобиев, алиҷони айнӣ, тӯб дар ихтиёри ӯ боқӣ монд. ва дар ин лаҳза чӣ тавре мебинед акнун қоидаи бозӣ вайрон мешавад. алиҷон асад зиёд дар баъзе аз ҳолатҳое ки зарур нест тӯбро ба ихтиёри худ мегирад. дар ҳоле ки бо як пас ҳамлаи навбатиро оғоз кардан мумкин, ӯ каму беш бо чунин ҳаракатҳояш лаҳзаи оғози ҳамларо кашол медиҳад ки дар натиҷа баъдан фурсат пайдо намешавад. зокир иброҳимов, паси ӯ ба ҷаъфар исмоилов. инҷо идомаи ҳамларо бо иштироки футболбозони Регар мебинем. ва ҷаъфар дар ин лаҳза фурсати хубе дошт барои иҷрои пас, аммо хато кард. фурсати идома додани ҳамла барои футболбозони Равшан. муҳсин Абдуғафоров меафтад ва довар чӣ ишора мекунад? боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон шуд. эътирози футболбози дастаи Регар ба он рабт дорад ки дар лаҳзаи оғози ҳамла офсайд буд, аммо довар ин чизро ишора накарда истодааст. бори дигар метавонед бубинед муҳсин Абдуғафоров ва дар мубориза бо ӯ боз ҳам Сергей Прохоров каме қоидаи бозиро вайрон кард. боз ҳам вазъияти стандартӣ ва тақрибан аз ҳамон нуқтае ки болотар буд, ҳатто чанд метр наздиктар ба дарвозаи Сафар Мадғафоров. албатта аз ин саҳнаи такрорӣ мо дида натавонистем ки дар лаҳзаи оғози ҳамлаи футболбозони Равшан офсайд вуҷуд дошт ё на. барҳол акнун ин ҳолат мегузарад. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Равшан аст. ҳоло хоҳем дид ки чӣ гуна аз ин фурсат онҳо истифода мебаранд. ин маротиб зарба аз ҷониби дарвоза ва бубинед ки Сафар Мадғафоров бо душворӣ ин ҳолатро бартараф мекунад, аммо зарбаи бисёр хуби футболбози дастаи Равшан ба назар расид. бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед. абдухалил боронов зарбаро иҷро кард. ногуфта намонад ки голи аввалини Равшан дар мавсими кунунӣ ба дарвозаи Хатлон маҳз аз ҷониби ӯ зада шуда буд ва он ҳам аз вазъияти стандартӣ. ирсоли тӯб. мубориза инҷо ҷараён дорад ва фурсати навбатӣ барои Равшан, аммо ин ҳолатро Сафар Мадғафоров боз ҳам бартараф мекунад. бахтиёр азимов, расул файзов. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи Равшан буд. чанд лаҳза пештар аз ин, аммо дифоъгарони Регар аз зудои бартараф кардани ин ҳолат баромаданд. имконияти навбатӣ барои Регар метавонад пайдо шавад, вале як паси начандон мувофиқ бо ҳамин фурсати навбатиро ҳам аз байн мебарад.
ҷафар исмоилов, эмомалӣ аҳмадхон, инҷо акнун дарвозабон Сафармат Ғафуров ва партофти тӯб аз ҷониби ӯ дар ин лаҳза бенатиҷа буд. Суроб Ҷалилов, лаҳза ба лаҳза тӯб аз ихтиёри футболбозони як тим ба ихтиёри дастаи дигар мегузорад. Алиҷони Айнӣ бисёр хуб. То ба охир талош мекунад Шоҳрух Сангов, аммо ин ҳама ҷаҳду талоши ӯ ҳам натиҷа надода истодааст. Як ҳолати бисёр мушкил буд барои дарвозабони Регар, аммо ин ҳолатро Сафармат Ғафуров тавонист ки бартараф кунад. Ногуфта намонад ки баъд аз ба майдон баромадани Суроб Ҷалилов, акнун ӯ боз ба канори одатии худ, яъне канори рости хатти дифоъ рафт ва Шоҳрух Сангов, ки бештар дар қисми якум дар ҳамин мавқеъ бозӣ мекард, ба хатти ним муҳофиза гузашт. Шоҳрух дар воқеъ таҷрибаи бозӣ дар хатти ним муҳофизаро дорад. Зокир Иброҳимов, паси ӯ, аммо инҷо футболбозони Регар тӯбро аз ихтиёри худ берун карданд. Хатои капитани Равшан ҳам ба назар мерасад. Иброҳимов, ирсоли тӯб аз сӯи ӯ. Фурсат аст ҳоло, боз як ирсоли тӯб ва акнун дар ин лаҳза бозигарони Равшан тӯбро аз майдон берун мекунанд. Зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Регар. бисёр партофти мувофиқ буд, аммо ҳоло мубориза давом дорад. Фатҳулло бо тӯб, паси ӯ Зокир Иброҳимов, идомаи ҳамла тавассути канори чап аст. инҷо Фирӯз Бобиев боз пасро ба марказ равон мекунад ва дар ин лаҳза чӣ тавре мебинед аз Зокир Иброҳимов тӯбро мегиранд. Муҳсин Абдуғафоров, на инҷо дар мубориза бо ӯ Эмомалӣ Аҳмадхон бисёр хуб ҳаракат дорад, вале дар лаҳзаи охир ӯ ҳам ба хато роҳ дод. ҳоло фурсати навбатӣ, на инҷо акнун ин ҳолат бартараф карда мешавад ва чӣ тавре мебинем бозигарони Регар тавонистанд дар лаҳзаи қаблӣ аз удаи бартараф кардани ҳуҷуми ҳариф бароянд. Фатҳулло бо тӯб, мухлисон хело фаъол шуданд ва ин боис бар он мешавад ки бозӣ ҳам ҷолибтару диданитар сурат гирад. Эмомалӣ Аҳмадхон, пас ба канори чап, Ҷафар Исмоилов, фурсати навбатӣ ба вуҷуд меояд ва дар ин лаҳза бубинед ки тӯб аз ҳама гузашт. Дар ниҳояти кор футболбозони дастаи Равшан як илоҷ карда ин ҳолатро бартараф карданд. зуд тӯб ба бозӣ дароварда шуд. инҷо ирсоли навбатии тӯбро мебинем. фишори бозигарони дастаи Регар ҳамоно давом дорад. Фатҳулло бо тӯб, Шоҳрух Сангов, Фирӯз Бобиев ва ин лаҳза акнун Расул Файзов ба хато роҳ медиҳад. аз вазъиятҳои маъмулие ки дар қисми якум ба фоидаи футболбозони Регар буд, як дафъа дидем ки чӣ гуна онҳо хуб истифода бурданд, вале ҳолатҳои дигар чандон самарабахш набуд. Фатҳулло дар назди тӯб, инҷо ирсоли тӯб сурат мегирад ва боз як футболбози Регар ҳангоми мубориза афтид. инҷо акнун Эмомалӣ Аҳмадхон ба хато роҳ дод ва қоидаи бозиро маҳз ӯ вайрон кард.
تغییرات در حیاتی دسته روشن به نظر می رسد و چطور می بینیم از میدان گرفته می شود بازیگر تحت رقمی 10 که تا همین لحظه بازی میکرد محسن عبدالغفارов و با جای او به میدان تحت شماره 18 کریس امانوئل کاکاو میبراید. بعد از چند لحظه دو تغییرات در هیئت دسته رگر باید صورت گیرد. کم و بیش تشبث در اختیار فوتبالبازان رگر هست، اما از امکانیت‌های خود آنها نه چندان خوب استفاده می‌برند. دیلوارشو غنیف همین لحظه تغییرات در هیئت دسته رگر به نظر می رسد و چطور می‌بینیم فیروز بوبیف از میدان گرفته شد و با جای او تحت رقم 77 در این لحظه از کرسی بازیگران احتیاطی ساویلی ابراموف میبراید. همزمان با این علی جان عینی هم از میدان گرفته شد رقم 17 و با جایش تحت رقم 8 بختیار چوریف برآمد. در اون تا همین لحظه 4 نفر فوتبالبازان در هیئت رگر عوض شدند. دیلوارشو غنیف партофти ту ба сӯи ба канори рост фатулло бо ту ба соло ирсоли ту инҷо сурат мегирад, аммо бахтиёр азимов ин ҳолатро бартараф кард. савели абрамов паси ӯ ба фатулло, паси ҷавоби фатулло ба савели, идомаи ҳамларо тавассути канори рост мебинем. инҷо паси ӯ сурат мегирад. бозигарони регар боз ҳам тӯбро ба худ баргардониданд. суроб ҷалилов, фатулло, паси навбати бисёр хуб. инҷо муборизаи шоҳрух сангов то ба охир талош мекунад. фурсат ҳаст ва меафтад бозигари регар. дувар ишора дорад ки бозӣ бояд давом ёбад. акпа توجه کنید به حالت قبلی که مبارزه بختیار عظیمов و شاهروخ سنگов بود. تو با آخر بختیار تلاش کرد اما موفق نشد و بعدا توپ رو زوکیر ابراهیمov گرفت و در صحنه تکراری چطور میبینید احتمالیت قاعده ویرانکنی البته در همون لحظه دیده میشود، مخصوصا همون لحظه که نیم محافظتگر расул файзов каме қоидаи бозиро дар баробари ҳариф вайрон кард. савели абрамов то ба охир талош мекунад, аммо бенатиҷа аст. ҳоло идомаи ҳамларо мебинем бо иштироки футболбозони дастаи равшан ва инҷо довар ишора дорад ки на, аз назди дарвоза бояд туп ба бозӣ дароварда шавад. бори дигар лаҳзаи қаблии футболбозони равшан ки ба хати ҳамла гузоштан барои мо шумо пешниҳод мешавад.
اینجا اکنون سرگی پروخورов در برابر بازیگری لیگیونری حریف تلاش کرد. آن هم به نتیجه بود. کامران میرزاخان در این لحظه کوشش نمود که این حالت رو برطرف کند، اما کمی اشتباه هم صورت گرفت از سوی او. تکرارا میتواند ببینید این حالت رو که ابتدا هنگام مبارزه کامرون و فتح‌الله کمی یک حالتی بحثناک به وجود آمد و بعداً باز شاروخ سنگف هم در نوبت خود قاعده بازی رو ویران کرد. ساویلی ابراموف اینجا ارسال توپ به سوی او، اما این حالت رو چطور می‌بینید محافظتگری دسته روشن اوفوری ساموئل برطرف کرد. نگفته نماند که در خط حمله خود دسته ریگر مشکلی‌های کادری دارد. گپ در سریون که شادیبek غفارов یکی از حمله‌گران با تجربه که به این تیم جلب شده بود در بازی دوره یکم اشتراک کرد در هیئت اولیه. خب همچنین فریدون دولتوف که در دو بازی اخیر پیوسته در هیئت اساسی بود و در برابر آنها اینچنین ارتور شبرین حمله‌گر دیگری جوان و بسیار صاحب استعداد ریگر که قبلا در مسابقه جام فدراسیون فوتبال کشور خود را بسیار عالی نشان داد، در بازی امروزه به دسته کمک کردن نمیتوانند. ضعف اساسی ریگر البته از همین حساب، یعنی نبودن فوتبالبازان خط حمله هم هست، گویم خطا نخواهد بود. یکی از آنها در بازی دوره گذشته بر مقابل دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش البته آسیب می‌رسد و در بازی امروزه اشتراک ندارد. بختیار چوریف ارسال توپ به سوی او، دیلوار شاخنیف اینجا مبارزه می‌برد. بله اوفوری ساموئل این حالت رو برطرف می‌کند. جعفر اسماعیلوف پسی او، شاروخ سنگف، دیلوار شاخنیف، چوریف، سرگی پروخورov پسی او به ابراموف. ادامه حمله رو می‌بینیم توسط کناری راست. ارسال توپ از جانب فتح‌الله و توپ به بازیگر دسته روشن رسیده از میدان بیرون می‌شود. ابراموف نه، اکنون قاعده بازی ویران شد. بله اینجا چطور می‌بینید جعفر اسماعیلوف به خطا راه می‌دهد. صحنه تکراری رو دیده، دیگر فکر دارم حجت به شرط توضیح ایلوگی هم نیست. هنگام در قبول توپ و کارکردیون به خطا راه داد، جعفر اسماعیلوف مجبور شد قاعده بازی رو ویران کند. آن مرحله بازی در قسم دوم که با برتری ریگر سپری شد، ثمرناک استفاده برده نشد از سوی فوتبالبازان شهر ترسونزاده تا اینکه آنها حساب را برابر کنند. از این به بعد ممکن است روشن در عکس الهجوم ها باز هم امکانیت های نسبتا بهتر رو پیدا کنند و در این صورت فرصت ها برای دسته مهمان البته باز ممکن بهتر و خوبتر هم به نظر رسد. اوت به فایده دسته ریگر است.
бозгарони Регар кӯшиш доранд тавассути канори рост босам ба ҳамла гузоранд, аммо ин ҳама ҷаҳду талоши онҳо натиҷа намедиҳад. Абрамов, Фатуллоев. идомаи ҳамларо мебинем. Диловаршо Ғаниев, Чориев. тӯбро нигоҳ медорад ин футболбози бо таҷриба. Фатулло ва акнун дар мубориза бо ҳариф афтид, аммо бидуни қоида вайронкунӣ ва бозгарони Равшан тавре болотар ишора карданд метавонанд дар идома тавассути аксулҳуҷумҳо ба мақсад ноил шаванд. офсайд аст инҷо акнун. Комрони Мирзохон дар ин лаҳза ҳолати мазкурро бартараф мекунад, аммо ҳамзамон бо ин ҳоло ба замин нишастааст. хуб ба назарам каме хаста шуд ин дифоъгар, аммо бозиро давом дода метавонад. осебаш он қадар ҷиддӣ нест. лаҳзае ки қаблан пас сурат гирифт ба ҳоло фурсати навбатӣ барои бозигарони Регар ва бубинед ки дар ин лаҳза бо як таркибороии хос хостанд аз ин вазъияти маъмулӣ истифода баранд, аммо зарбаи задаи Абрамов хато рафт. хуб ба ёрии ҳамдастояш ниёз дорад. муҳофизатгари дастаи Равшан дар ҳамин лаҳза Комрони Мирзохон хуб дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи Регар дарвозабон Далер Азизов ва ним муҳофизатгар Шӯҳрат Элмуродов боқӣ монданд. дигар вариантҳо нест ва ёдвар мешаванд танҳо як нафари дигарро иваз кардан мумкин аст. дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи Равшан бошад албатта интихоб зиёдтар аст барои мураббӣ. ҳоло то ҳамин лаҳза агар таваҷҷӯҳ кунем Крис Эммануэл Како ба майдон баромад. ва боз дар баробари ӯ дарвозабон Фирӯз Назаров, инчунин муҳофизатгар Алиана Ростандиёр ва футболбозони хатти ним муҳофиза Амирҷони Фаррухзод, Бахтовари Хуршед, Аваз Қамчинов ҳамлагар ва Аббос Андалибов боз як ҳамлагари дигар боқӣ монданд. яъне интихоб зиёдтар аст ҳоло барои Боир Эгамбердиев. ё ин ки бо ворид кардани футболбозони дигар ҷараёни бозиро камубеш дигар намояд. ва он хотире ки таи дақиқаҳои охир штавре дида истодаед. Регар бисёр хуб фишор меорад. Равшан бошад бештар ба хатти дифоъ нишастааст. ирсоли тӯб дифоъгарони Регар аз ӯзои бартараф кардани ҳамлаи навбатӣ Ариф баромаданд. Фатулло бо тӯб аст. пасию имконият аст. Ҷаъфар Исмоилов ирсоли тӯб асию, аммо чандон мувофиқ нест. Зокир Иброҳимов ирсоли тӯб. вазъияти навбатии хавфнок метавонад ба вуқӯъ пайвандад ва ин ҳолатро акнун чӣ тавре дидед Офори Самуэл бартараф кард ва бисёр норозигӣ мекунад аз ҳамдастҳои дигараш ҳангоми ин мавридҳое ки албатта ба назар мерасад, яъне онҳо аз ҳад зиёд фориғболӣ доранд ва мавқеъро чандон дуруст интихоб намекунанд. Фатулло ирсоли навбатии тӯб аз сӯи Рустам Ризоев тӯбро берун мекунад. Абрамов зарбаи бисёр хавфноки ӯ, лек тӯб аз майдон берун шуд. ин дуюмин кӯшиши Абрамов аст баъд аз он ки ба майдон баромад. агарчанде зарбаи аввалаш нисбатан хавфноктар набуд, аммо ин дафъа зарбаи задаи ӯ
аз паҳлӯи дарвоза мегузарад ва аз майдон берун мешавад. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, зарбаи ӯ бо пои чап иҷро шуд. Савелий Абрамов начандон зарбаи хуберо ҷониби дарвозаи ҳариф равон кард. ҷаъфар исмоилов пас ба канор. Фатулло туп ба дасти футболбози дастаи Равшан мерасад дар ин лаҳза ва чӣ тавре мебинед каме нофаҳмӣ байни бозигарон ҳам ҳаст. мухлисони дастаи Регар гол талаб доранд аз футболбозони дастаи мизбон. аммо чӣ тавре мебинем ҳоло Регар барои рахна кардани дарвозаи рақиб кули дақиқаҳои охир тақрибан ки наздик нашуд. бахтиёр Чориев ирсоли туп ба сӯи ӯ ва дар ин лаҳза дарвозабон албатта ба туп мерасад. аввалин шуда, ҳарчанд барои муҳофизатгар Эмомалӣ Аҳмадхон ҳам имконият пайдо шуда буд. Абрамов, Фатулло, شوروخ سنگف اینجا یک پاسی بسیار موفق رو میخواست به سمت ابراموف روان کند اما موفق نشد. سرگئی پروخورov، بختیار چوریف. رگر اگر اهمیت داده باشد بینندگان گرامی در موسم کنونی با یک اسلوب خاصی بازی خود از دسته‌های دیگر کم بیش فرق میکند، یعنی با پاس‌های کوتاه میانه با ترکیب بارایی‌ها اونها بازی میکنند، یعنی یک بازی بسیار گویم کامبیناسیونی رو در عموم میخوان نشان دهند، ولی نه همه وقت امکانیت‌ها و ظرفیت این دسته اجازت میدهد تا با پورگی هم این گونه بازی نشان داده شود از جانب فوتبالبازان شهری ترسونزاده. و بیشتر وقت البته این گونه بازی هم نتیجه نداده ایستاده است برای تیم مذکور. تغییرات نوبتی در ارتباط دسته روشن صورت میگیرد. البته نیاز بود با چنین عوض‌کنی فوتبالبازان. همین حالا با میدان تحت رقم 7 باید امیرجان فروخزاد برآید و در برابر او باز از کرسی بازیگران احتیاطی تحت رقم 6 علیانا رستندیار وارد میدان میشود. خوب از میدان باشد. لیگانر تحت رقم 17 گواسی اینسنت گرفته شد و تحت رقم 77 همچنین رسول فایزов میدان را ترک میکند. اینک کوشش نوبتی ابراموف و اون هم نتیجه نداده ایستاده است. بار سوم ضربه فوتبالبازی مذکور رو میبینیم، لیک چطور دیده ایستاده این ضربه ها نتیجه نمیدهند. همان لحظه که گل زده شد و هر دوی این فوتبالبازانی که در گل سهم کلان داشتن از میدان گرفته میشوند. ابتدا البته رسول فایزов پاس داد و بعداً گواسی اینسنت این امکانیت مساعد رو استفاده برده گل اولینی خود را در موسم کنونی به هدف رساند. هنگام مبارزه در قبط دوم چطور میبینید
каме осеб бардошт Сергей Прохоров ва аз ҷои худ боло мешавад ӯ рақобатро давом медиҳад. Чанд лаҳза пештар аз ин ба Рустам Мирзоев корти зарб нишон дода шуд. Амирҷони Фаррухзод аз канори рост. Абрамов дар мубориза бо легионери ҳариф Крис Эммануэл Каку муваффақ шуд ва инҷо бошад бисёр бархурди ҷиддӣ. Довар чӣ ишора мекунад? Бозиро манъ намекунад. фурсати навбатӣ аст барои идомаи мубориза. Фатулло аввалин шуда ба тӯб мерасад. гузориши ӯ тавассути канор ва инҷо бошад қоидаи бозӣ вайрон шуд. акнун ба он футболбозоне ки қаблан осеб бардошта буд довар иҷоза дод ки баъд аз он ки тӯб аз майдон берун шуд кӯмаки тиббӣ расонанд. аммо аз чӣ бошад Сайвалӣ Турдиев дар лаҳзаи қаблӣ рафти бозиро манъ накард, дар ҳоле ки ин осеби ҷиддӣ бардоштанд футболбозони ҳар ду даста. ва худи шумо ҳам ин ҳолатро дида истодаед. бисёр бархурди ҷиддӣ буд байни онҳо. Шоҳрух Сангов дар ҳамон лаҳза каме осебаш нисбатан ҷиддитар аст ва дар лаҳзаи баъдӣ Комрони Мирзохон дар баробари Фатҳулло қоидаи бозиро вайрон кард. но гуфта намонад ки Фатҳулло ва Комрон соли гузашта дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш дар якҷоягӣ бозӣ мекарданд ва акнун боз дар ду ҷабҳаи муқобил қарор доранд. осеби бардоштаи футболбози дастаи Регар ҷиддӣ менамояд. бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед ва ҳамон лаҳза зуд дасти худро боло бардошта ишора кард ки зудтар кӯмаки тиббӣ расонида шавад. аммо чун ҷараёни бозӣ давом дошт довар ҳам дигар рафти бозиро манъ накард. аммо ҳолати осеб бардоштаи футболбози дастаи Регар дар воқеъ бисёр ҷиддӣ аст. ва бубинед ба Шоҳрух Сангов чӣ гуна кӯмак расонида истоданд ҳамин лаҳзаҳо. ба майдон мебарад таҳти рақами 6 Шуҳрат Элмуродов ва ин охирин футболбозе буд ки имрӯз имкон дошт дар ҳайати Регар вориди майдон шавад. вазъияти стандартӣ бисёр муҳим ба фоидаи дастаи Регар аст. ҳоло хоҳем дид ки аз ин имконияти худ онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. зарба рост ҷониби дарвоза иҷро мешавад, вале ин ҳолатро бозигарони Равшан бартараф карданд. Офори Самуэл паси ӯ ба канор. Абдухалил Боронов имконияти навбатӣ фурсат ҳаст ва дарвозабон ин ҳолатро бармегардонад. Сафармат Ғаффоров тавонист ки ҳолати бисёр мушкилро бартараф кунад. ҳарчанд дар ҳамон лаҳза чӣ тавре мебинем бисёр зарбаи қавиеро қабул кард ба худ ва ҳоло каме мушкилам ҳаст барои ин дарвозабон то ин ки аз ҷояш боло шавад. бори дигар фурсате ки Абдухалил Боронов барои ҳамдастааш ба вуҷуд овард ва баъдан зарбаро мо шумо дидем. Амирҷони Фаррухзод ин зарбаро иҷро кард. маълум мешавад ки пеш аз он офсайд будааст. Шуҳрат Элмуродов тӯбро аз даст медиҳад ӯ дар маркази майдон. ва дар ин лаҳза акнун Сафармат Ғаффоров тӯбро ба дасти худ гирифт. имконияти навбатӣ барои футболбозони дастаи Равшан. Ҷаъфар Исмоилов то ба охир талош мекунад то ин ки ин фурсат дода нашавад ва ҳамчунин ҳамдастаҳои дигараш ҳам кӯмак доранд. вале бубинед Равшан чӣ гуна фурсате пайдо кард ва дар ниҳояти кор ҳатто зарбаро ҳам мо шумо дидем.
با اشتراکی پلاتینی. عکس هجومی فوتبالبازان رگر. فرصت هست. پس با فتولو در هنگام قبول توپ کمی به خطا راه داد و در ادامه پاسی او چگونه اولاد به حقوق میپیوندد. بازیگران روشن کمی آسیب میبردارند. و یک گوره دو بازیگر این تیم اولاد در زمین خوابیدند و به یاری تیوی نیاز دارند. بار دیگر میتوانید ببینید لحظه که فتولو توپ رو چندان درست کار کرده نتوانست، ولی با وجود این بعداً امکانیت پیدا کرد تا هجوم رو دوام دهد و پسی او رو هم دیدیم که با سمت همدستهایش آنقدر خوب و مناسب اجرا نشد. البته با در نظر داشت سن سال خود شاید با پورگی 90 دقیقه بازی کردن هم در 100 با فتولو میسر نمی شود، ولی با در نظر داشت تجربه غنی و چطور میبینیم سرمربی دسته تقریبا او رو ایواز هم نمیکند در بازی که تو امروز در حیات دسته رگر او داشت. این نگفته نماند که سومین بازی دسته رگر در موسم کنونی است و فتولو در هر سه آنها از ابتدا به تنفس بازی کرده ایستاده است. مخصوصا در بازی یکم بر مقابل روشن ظفرآباد سهمی او و علی جان عینی در حساب مساوی که بود نظر است به نظر میرسد. ابراموف فرصتی نوبتی ضربه او و اینجا ببینید که این دفعه هم ضربه چهارم فوتبال بازی مذکوری رگر چندان خوب و راست جانب دروازه حریف حرکت ندارد. اشاره به آن است که باز یک فوتبال بازی دسته روشن کمی خسته شده است و باید او را عوض کنند، اما توپ با بازی در آورده شد و بعدا شاید ما ببینیم آماده شدن فوتبال بازان دیگر را که برای برآمدن به میدان در حیات دسته روشن تیار شوند. فتولو با توپ اینجا ارسال نوبتی توپ به سوی او و این حالت برطرف کرده شد. خب این لحظه اکنون تغییرات در حیات دسته روشن به نظر میرسد. عباس اندلیبوف به جای شادی جان مرادوف به میدان میبرد. عباس از جمله فوتبال بازان دیگر حیات منتخب جوانان کشور است، اما نسلی که آسیا را با ورزه آورده بودند با بازی خود در مرحله انتخابی، اما بعدا با سبب‌های پاندمیوی چمپیونات آسیا میان نورسان تا 16 ساله صورت نگرفت. مطمئنم بودیم که همان نورسانی ما دیگر باره میتوانند یک هنرنمای عالی در سطح آسیا نشان دهند، اما قهرمانی آسیا میان این سه سال بعدا صورت نگرفت. این هیئت ما چندان پراکنده نشد. در هیئت تیم دیناموی دوشنبه در لیگ یکم بازی کردند و بعدا باز در جریان رقابت‌های امسال اکثر آنها به هیئت دسته‌های لیگ اولی پیوستند. 5 دقیقه وقت اضافه کرده می‌شود بینندگان گرامی.
корти зарди навбати инҷо нишон дода шуд ва ин маротиб ба Аваз Хамчинов. Аваз Хамчинов ҳамчанд лаҳза пештар аз ин ба майдон баромад. бинандагони гиромӣ, фурсати навбатӣ барои футболбозони дастаи Регар метавонист пайдо шавад, аммо дифоъгарони африқоӣ дастаи Равшан ин ҳолатро бартараф мекунанд. Абрамов на бубинед ки бисёр хуб ҳангоми мавқеъгирӣ ҳаракат карда истоданд Офори Самуэл, Темфақ Платини ва боз дигар легионерҳои африқоии дастаи Равшан. ногуфта намонад ки бинандагони гиромӣ, баъд аз як ҳафта боз баргузории рақобатҳои даври чорум моро дар пеш аз рӯзҳои 23 ва 24 апрел баргузории бозиҳо дар нақша ҳастанд. Равшани Кулоб бо Равшани Зафаробод бозӣ мекунад дар даври оянда, яъне Равшан дар хонаи худ. Равшани Кулоб дастаи ҳамноми худро қабул хоҳад кард. Иста Равшан бо Регар Тадаст бозӣ мекунад рӯзи 23 апрел ва ду бозии дигар рӯзи 24 апрел бо иштироки Хуҷанд клуби марказии варзиши Артиш ва Файзканд Хатлон сурат мегирад. ҳоло имконияти навбатӣ барои футболбозони дастаи Равшан, фурсати бисёр хуб, аммо бубинед ки дар ин лаҳза зарба иҷро шуда хело баланду ноаниқ буд. фурсати хубе дар ихтиёр дошт Абдухалил Боронов, аммо ин имконияти худро истифода набурд. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. зарба баланду ноаниқ иҷро мешавад. аз 5 дақиқа илова шуда 2 дақиқаи он аллакай хотима ёфтааст. Аваз Хамчинов суратафзоӣ тавассути канор, ҳоло як имконият барояш пайдо мешавад, аммо бинед ки Сергей Прохоров чӣ гуна ин ҳолатро бартараф кард. Чориев партофти ту ба сӯи ба канор, имконият метавонад пайдо шавад барои бозигарони Регар, аммо на. Зокиров аз ӯҳдаи идома додани ҳамла набаромад. барои ҳар ду даста тавре дар оғози гузориш ишора кардам, натиҷаи бозии имрӯза бисёр муҳим аст, чун Регар дар ду бозии қаблӣ ҳамагӣ як имтиёз ба даст овард, як бохт ва як мусовӣ буд. Равшан бошад дар даври якум аз Хатлон мағлуб шуд. имрӯз барояшон ҳатман лозим буд то барои ба даст овардани имтиёзҳои зарурӣ талош кунанд. ва чӣ тавре мебинем як иштибоҳ ҳангоми мавқеъгирӣ ва баромадан аз мавқеи худ аз сӯи дарвозабони тими Регар дар умум боис бар он шуд ки голи задаи Коваси Инасенто ҳамин лаҳза ягона гол боқӣ монад. Регар талош дорад, Регар умедвор аст барои наҷот додани ин бозӣ. таҷрибаи чунин корро онҳо дар даври якум дар баробари дастаи дигари Равшан аз Зафаробод доштанд, вале ҳоло 5 дақиқаи илова шуда начандон бозии хуби Регарро мебинем. Эмомалӣ Аҳмадхон боз як ирсоли тӯб ба самти пеш ва инҷо чӣ тавре мебинед ҳолати мазкурро акнун бартараф карда истодааст Алиана Ростандиёр. иштибоҳи бисёр дағал аз сӯи ҳамин футболбоз ҳоло ба назар мерасад ва қоида вайронкунии ҷиддию вазъияти стандарти ба фоидаи футболбозони Регар аст. ин яке аз охирин умед ва имконият барои футболбозони шаҳри Турсунзода барои наҷот додани бозии имрӯза аст. бахтиёр Чориев дар назди тӯб. ҳамаи бозигарони Регар дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф ҳастанд, ҳатто дарвозабон Сафармат Ғаффоров ҳам лаҳзаи бисёр ҳассос ва муҳим фаро мерасад. ирсоли тӯб сурат гирифт.
дар қабати дуюм футболбозони равшан тавонистанд ин ҳолатро бартараф кунанд ва бо ҳамин садои уштаки довар Сайвали Турдиев аз анҷоми рақобати имрӯза мо шуморо дар ҷараён мегузорад. ду дастае ки таърихи бисёр кӯҳан доранд, ду дастае ки дастовардҳои шоёни футболӣ доранд дар футболи меҳан ин мавсимро бо албатта ҳайати нав бо ҳадаф ва мақсадҳои нав шурӯъ карданд ва чӣ тавре мебинем яке каму беш ҳоло аз анамин буҳрони мушкилиҳои худ берун набаромадааст ва дигаре имрӯз қадами аввалинро дар ин замина мегузорад. пирӯзӣ ба дастаи равшани шаҳри Кӯлоб муборак бошад, баррегар бошад, дар бозиҳои минбаъда бурду зафар таманно дорем. сипосгузорем ки бинандагони гиромӣ тӯлои муддат моро ҳамроҳӣ кардед. гузориши мо аз ҷараёни бозии мазкур аз варзишгоҳи талку аренаи шаҳри турсунзода пешниҳоди шумо шуд. дар назди микрофон шораи парвизи маҳмадамин буд. ҳамкасбони мо албатта кӯшиш карданд тамоми рафти ин бозиро бо тамоми нозикиҳои санъати пахши бозиҳо пешниҳоди шумо кунанд ки албатта миннатдории хосаи худро ба онҳо ҳам баён мекунанд. то дидорҳои дигар сеҳатманду муваффақ бошед. хайр.